Okay. Omweshongozi. So omweshongozi ogwo ebyabantu bari kureba mu kutu tumina nabagambire ndukutandika ndikugira ngo tubura umuntu ubona ari kugira ngo Yesu yataho mukama wa Ruhanga kandi omwe tubura umuntu ori kugamba Yesu ngo nagamba Ruhanga wo rukucenga buri omwe ayine uko ari kuramya umuringo gwe. So nicho nakuterera ngo iwo waba no uyimukibwe mukama Ruhanga akakweto umuringo gwe simba amajuga ufurtime oyete Ruhanga oguma hamaramwa ogwatandikireho konka kokuvuga ohamaramwa ogwatandikireho watandika kwebuzo wananga mbyo kwendera bigire mwebyo. So hati okurugeraga makora garu trendinga kandi in fact kuruganya mwabazyo ebintu ebyo nabireba ko muhereza wa Ruhanga mpurire naya sasa munonga chansasa munonga na munonga aha itebeshongozi ba gospel mwene kitiro mu kishani kibi washangu twena nukweturi obanoreba ha mukutu nubagira ngo aheshongozi kabata kurge bakagamba ryeki arwechi ntobu chikubagwera mukabura nebugamu hasa kwarba nobwe kuberye kayawe korrebo ritaro rwimuko mukayawe umukazi yatandika kuyomba no guterente obuname obanzo huname kora huname Ruhanga bene we taking control ekane garko mbuteka. So ekintu cyacira umufaya ncyane cyane obanzo keeping quiet orebe amazuma garyo mugiye cyane gahi kandi ukicekirye cyo ahagwenki kiri kityo aza hasigaro simba amajo yete Ruhanga kugere imbabazi akashuma omu industry yita kagire kiyakora konka cya ikintu cyabo kityo mwena mukimuko kagambara uri akagambara ko kagambara hati ebintu twatwabahereza umwanya stane twatwaje umwanya. So abeshongozi nito turuho nko kutugwe oriyo kwagwe rwakagwe nabantu kumugwe rwakagwe nito nko tugwe rwakagwe kandi uko turya amaju twetana hanga ngo atushumi umwoyo rukwera ati yeho na kunosasa. Okay, bari munonga kanyemerere kandi ugambe munonga umuzindaro ugamba munonga. My brother big man ubundi kirebuka cy'imungiriro cyo kubanza Shifa yabuze icyo kibuzo Nira Yesu na kweta hati jokuratere kama simwe hati abeshongozi batari banje mureke turiko mu Rwanda rwese ekiri kuretera entaro mu beshongozi no kwetungura okwetungura of course kurimo butajunwa abantu baje ngo jinse kito butajunwa unoja muntu bajunwa nebi kureba nubaho uzuma tubya kubira icyo kubanza no butajunwa no boreto mwetunguro boreta umugeregano boreta nyoweti kubasa kwatagana noriya boreta mwena mweshongora gospel kongo mwenu muzaka hambaga ushango mwata kwena ngo akorebe after romu ngarukira ku stage shanga mtayiwa uwa sigenya nanda kubarka. So echo ni cyetu utashuma buganda bwo bari muhunga wa kigamba. So ni teka mu abeshongozi batayibanje mureke tukundane kandi tumanye uturukereza. Of course on music industry turumwe biceka bingi na bipu neja mutubiryo mwe kugira ngo Yesu ari ataho mukama wa Ruhanga tuburyo mwe kweshongora izina Yesu munamanyisha ntango umurukumanya mwena nicyo kurebera coordination hagati y'abeshongozi yabuzira ubwiro bw'ino uro muteje tubitabeshongozi aho cyumtarukwe kwata mwena mukabo muntomwe turuba hwecho kandi turubaho ahabwo kubatena haro tukereza muntomwe aho gushanga abantu beshongora gospel nabagamba Yesu bagambwa mayine Yesu kugira ushanga ino wari kugamba. So ecyo nicyo cyaretire abantu kwe baganisana bona barya gospel ko kabayiganisana kandi cyo kurebera hagati y'aba gospel connection yabo erinke okukira basasho sakira music ino shango umwe bo barahakira okukira gospel why abo kuba music yabo iyo negamba hakintu cyumwe kuyeravu uwo ko kurya kwabura cyekiriki ni cyecho
konka hatitwe omuntu nayifosinga kugamba Yesu no gatamwine mu mutima omwe nakitwara ka business aza ko kugitwara ka business wayikarwaga twakora concert keji yakushara obergam nyaro obuna bentani kireka kora concert kora karonti izo bamwe kabye birana bitano nakore mitwarena na kore mitwarena nyesera beshomezi nyetire mwe byoma ntire muki kuhangwa kugira ngo umurinye ngabanyine mu buherezo bwe nagumza muna persistinga so okugaka mu kibuzo cyawe wishemwe abeshongozi batayibanje nimba shaba tukundane kandi tuherezane byinasa kandi kindi tuburi cyone cyo wahurira bakugamba ngo kikurasamisha iyo koragere cyo wahurira cyona abo kwa beshongozi turiho kugamba baza kugamba bakoto muzumu abo kubana Yesu akiryo mu nsongo bakamugamba bakamweta muzumu bamweta mujini bamweta buri kimwe konka kiramuzi biretegeke nsiyona ngwana beshongozi muhumure baza gukomera aho buri kimwe cyona konka hanga namanya ekiryo muri no paragambe buri kimwe nahanga nabanakomanya za nyunguruzi wenje mwe mwamwa mware nana ndagatana ngwe dita hasigara abeshongozi mukundane kandi umukunda noko kurumu ogambe mumwe kubyesiza kandi kindi mukura turo habuza hata kwando muhabure noza ka stage ngo akirwa wamje twokana nko kandi ibere ryawe ryajari ogwe naba kwise ngwana hati twikirize taburwe ahabantu abarukoreba music yitu okuhaburwa nkiza kutiyamba ubuguma hamama kariya twatara akakazindaro